Tak terfikir pula kan nilai nyawa kan. So beban ni lah yang akan sampai kat family. Nama saya Zui, umur saya 27 tahun. And nama saya Hamzah, umur saya 41. Damn! That sakit tu. I'm sorry. Sakit. Minta maaf. Pegang lesen dengan drive lain lah. Oh, that's true. Aku mula memandu umur 16 tahun and then dapat lesen umur 30. Saya ambil license 19. Then I started driving umur 20 saja. Saya kerja sebagai seorang editor. Saya buat videos, content creator. Kita punya relationship. Rumah dekat-dekat. Rumah kita dekat. Yeah. So aku sakit mata, Zul tolong hantar pergi office. Almost like holiday and like super open road. Masa saya start drive dulu, kereta tak banyak macam ni. Sekarang semua tempat je. Kalau saya kena langgar, I need to make sure that I'm alive. For me ada tiga benda nak consider lah. First, cost penyelenggaraan, maintenance dengan cikap minyak, fuel efficiency. And then the third one is of course safety lah. Zaman aku mula-mula buat kereta, kalau nampak accident tu jarang lah. Something yang luar biasa. Tapi zaman sekarang hari-hari ada accident kat jalan raya. Oh yeah. Ada satu hari kan, saya balik dari tuition, my mom was driving lah. Kita kena langgar kat belakang. I felt it, but I ingat accident kecil saja. Tapi when we went out, we look at the car, actually was the whole car hancur, you know. Thank God, we were safe, we were selamat, you know what I mean. Kereta apa? Kereta Volvo. That's fine. I think it was lebih kurang 1960. Volvo cipta tali pinggang keledar yang ada 3 point. Lepas tu dia orang buat open source. So semua orang boleh pakai. Betul semua kereta sekarang ada 3 point seatbelt. So last time, ialah satu saja. Kalau ada pun satu je lah. Oh. Lepas tu Volvo ada tambah lagi satu kat atas. The 3 point. 3 point seatbelt. Ibu saya, bapa saya. I already I'm so tired already. Yeah. And all I'm thinking about at home is just lying down on my bed. Can I say, aku tak rasa macam orang yang bawa laju ataupun orang yang bawa, dia tak fokus. Bukan sebab dia selfish, tapi sebab dia tak terfikir. You kena ingatkan orang tu, kau bawa kita, bawa elok-elok lah sebab nanti family kat rumah. Yeah. Aku ada bini dengan anak 2 orang lelaki. Yeah, that's probably why I'm always thinking about going home to them. So I tend to drive a bit more chill nowadays lah, compared to dulu. Okay, kalkulator selamat. Marilah kita buat. Umurnya 27. Saya tak ada anak. Seberapa kerap anda memandu dalam berapa jam selepas minum alkohol? Okay, tak pernah because saya tak suka meminum alkohol semasa memandu. It's very dangerous. Don't do it. Anda mungkin tiada tanggungan tapi anda ada impian. So, saya akan milihkan 2 option ni, kuasai minat atau hobi sepanjang hayat dan beri balik kepada community. This is important. So, I'm going to value that very high. Wow. So, nilai selamat anda ialah 2 million ringgit. Kos kehilangan anda 245,000. Alright, umur 41. Anda mempunyai tanggungan, ada anak, pasangan, anak-anak. Umur anak yang paling kecil 4. Pembantu peribadi, aku tolong bini. Teman dan pendengar setia, berapa jam anda tidur pada malam hari bekerja? Kurang dari 5 jam sebab bapak. Pasangan akan kehilangan pendapatan untuk 19 tahun, 2,600,000. Diorang, they really pulling your heartstrings ni. Dia memang nak bagi yang feeling lah. Dia ingatkan semua benda yang saat yang bakal hilang. Melihat mereka bergraduasi, raikan kerja pertama mereka, iringi mereka ke pelamin, membantu mereka memiliki kediaman pertama. So, dia dah bagi the result lah. Risiko kemalangan 3.6 kali ganda lebih tinggi berbanding purata rakyat Malaysia. So, sini dia tulis, nilai selamat aku adalah 50 juta ringgit. Tak terfikir pula kan nilai nyawa kan. And then kos kehilangan 7 juta. So, beban ni lah yang akan sampai kat family. Honestly, finding out that aku ni 3.6% lebih tinggi risiko kemalangan berbanding purata rakyat Malaysia membimbangkan jugalah. 50 juta? 2.4. Oh, 2.4 juta. 2.5 actually. 2.5. Soalan yang itu dapat bukan soalan sama yang... Oh, ya ke? Oh, is it different? The soalan yang dapat ialah you tiada tanggungan and you have impians. Like what you willing to risk. Soalan saya lebih kepada efek kepada tanggungan. Kalau you tak dapat pergi untuk anak punya graduation, tak boleh tengok anak kahwin, tak dapat dukung cucu, all this stuff lah. Lagi personal lah. Lagi menyentuh hati kan.
So for you, your impian-impian tak tercapai lah. But for me, my anak-anak tak dapat apa. So aku rasa kalkulator ni dia dah ingatkan aku satu benda, which is dia ingatkan semua benda yang kita akan hilang Yeah. ataupun yang akan terlepas kalau kita yang hilang. I highly recommend everybody to go out and do that Selamat calculator because I think it definitely opened some perspectives to me. You know, I don't have kids, you know, I don't have a wife, tapi I have dreams. Saya ada impian. So I think apabila kita go through like kemalangan, I think what we think first is always the cost of like membaiki kereta tu, tapi we don't really think about nyawa, the nilai of our own life, you know what I mean? So aku galakkan korang untuk cubalah dia Selamat Calculator sebab dia boleh membuka mata kita pasal value kita dan value orang sekeliling kita. Aku rasa calculator tu pun dah ingatkan aku pasal benda yang paling penting, iaitu anak bini lah. Anak bini.